Filip Raunić iz Telegrama. Za podcast bismo mogli reći da je jedna od najbrže rastućih formi u novinarstvu. Gdje ste vi tu našli svoj prostor? Sigurno ne jedna od, nego najbrže rastuća forma i kod nas. Mi smo na Telegramu napravili prvi dnevni podcast, znači objavljujemo svaki dan, prvi glas je dostupan svakog dana ujutro i zapravo pokušavamo odmah ujutro u 4:30 na svim platformama ponuditi analizu najveće teme dana. Kako to konkretno izgleda, kakav imate odaziv od publike? To je zapravo dosta specifično jer je to news podcast, to je nešto neviđeno kod nas. Pa zapravo da, ima nekakvih tjednih news podcasta koji malo i šaraju o drugim temama. Odaziv je jako dobar, iznad svih očekivanja. Imamo po prosječnoj epizodi u zadnjih mjesec, dva 100.000 slušanja i pregleda, znači objavljujemo isječke iz podcasta na svim društvenim mrežama, a podcast objavljujemo isključivo u audio formi koji ima 20.000 slušanja. Tako da ja mislim da smo u 5-6 mjeseci koliko objavljujemo stvarno izgradili jednu lojalnu publiku koja ima naviku i koja, važno je reći, sluša taj podcast skoro do samog kraja. Znači 70-80% ljudi koji pokrenu podcast, pokazuju nam podaci, odsluša ga do kraja, što je u današnje doba scrollanja, algoritama i svega toga stvarno postignuće kojim smo možda i najzadovoljniji. Tim vremenom koji nam ljudi ostavljaju i koje nam ljudi poklanjaju, čak i više od ovih brojka koje su isto tako dosta dobre. Baš to, u moru tih podcasta, koji bi recimo bio onda recept kako napraviti jedan dobar podcast, zadovoljiti gledatelje, odnosno slušatelje, da dobiju to nešto što žele i da ostanu, da zadržite njihovu pažnju? Pa ne znam koji bi bio poseban recept, ali svakako bi svima preporučio da uzmu mikrofone koji su u nekakvim medijskim redakcijama i da krenu snimati, jer je to sve vrlo jednostavno. A hoće li zaživjeti ili ne, vjerojatno neće. Podcasti najčešće propadnu između 5. i 10. epizode, tamo 7. zna biti kritična, ali naš primjer pokazuje da to nije tako. Propadnu jer ih je jako puno ljudi pokreću podcaste, nemaju motivaciju da to nastave, često idu u tjednom ritmu. Ovaj dnevni ritam je nama se pokazao kao jako dobar, jer mi ako današnja epizoda nije slušana, imamo novu priliku već sutra. Što za vas znači Somoborac, ova nagrada, općenito postojanje iste? Pa svakako je jako dobro da postoji ovako okupljanje za marketingaše, medije, PR, da malo vidimo kakvi su trendovi, da vidimo što će nam donijeti umjetna inteligencija, što će nam donijeti novi formati i svakako lijepo je biti ovdje, nadamo se i da ćemo sljedećih godina dolaziti sa nekim novim projektima. Hvala puno. Super, hvala.